Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Halo guys, kembali lagi bersama channel kita, channel MT Nurjalam Official. Ya, buat kalian para subscriber yang udah subscribe, terima kasih, berkat kalian kita lebih semangat lagi bikin video-video di YouTube. Dan kalian yang belum subscribe, tolong subscribe karena subscribe itu gratis guys, nggak dipungut biaya sepeser pun. Ya langsung to the point aja lah. Kita di vlog ini pengen katanya si Adel ini pengen dibotakin kalau udah 500 subscriber. Bukan Adel doang sih, kita bertiga nih bakal dibotakin. Wih, lihat-lihat rambut gue udah panjang guys, tapi sayang ini kalau udah dibotakin. Tapi nggak apa-apa lah, buat kalian gue rela dibotakin. Gue rela ngelakuin apa aja. Nih guys nih, sayang ini rambut tuh. Demi lu pada doang ini. Gimana ini? Udahlah. Yang penting like, subscribe sama share aja lah. Komen, kasih masukan apa ya, gitu aja. Ya, yang belum subscribe lah, sekali lagi gue ngomong yang belum subscribe, tolong subscribe karena subscribe itu gratis ya. Dan kalau video gua lucu atau bermanfaat gitu, ada kata-kata yang bermanfaat, tolong share aja guys. Oke, dadah. Woi, ulah poho, like, komen, jeung subscribe. Lamun sia teu subscribe di talian pencet sia kuai. Awas tuh sia. Ini deket-deket jeung aing. Ya, jelas di jelema dagur-dagur. Tedana kuai. Nah, ini tuh Bunga aing lah. kan sia. Aing mah jomblo abadi aing mah. Tak percaya aing mah, encan jelema teu percaya. Udah enggak aja aing sih itu. Mana tunjukkeun? Besok mah ceplak wae, geuning ilu jaing. Ke mana? Awewe. Duh bener sia. Emang embung tersetting ke awewe. Gaya sia, terus segala macem sia. Tersetting mah tersep. Terus gede nganjang mulu make kopi. Heuh isin. Tunda bela di mana? Nges tunda dirinya lah. Udah. Ayo lah. Mandi heula teh lo sok kos GTA sih. GTA tara mandi pan. Ora. GTA ge rada gede, awak bagian gitu GTA. Ya aing mah nekcit berotot engke. Anjis mau aja mau ke situ. Nah, itu Mana? Awewe. Bunga itu ada mana? Gelis. Ngegelepak tuh, Sia. bapaknya jangan ngegelepak lah. Sia. Senak-kalak kita jangan ngegelepak sirah. Gandeng belum. Colok hidung siapa? Itu Bukan duit itu sia. sia tulit sia. Cara sia nu ngajakan ke awewe. Awe sa. Awe sia. Berarti mah duit sa. Sia. Sia. Aing nu ngabodalan keneh bae model deh aing. Dunia Iki ge. terus sia. Naon? Duit itu masalah dunia, teman dunia, duit mah dunia. Atuh. Ya, tuh, Bung aing lah aing nok beli rokok kadeung. Bung. Bung, Awe yuk. bung, Bener ya. bung. Ayo tuh geus lah. Gitu lah, duit tayang, gitu lah, ini tayang. Ayo duit mah. Tayang gitu lah, ini mah. Duit tage. Sia boga teu, boga ditilang minjem aing. Gembel jasa cing mas ya lah. Halo. Sing ceban kirim pan teh jangan duit bae sini tuh hareupeun awewe. Dan jengos mau duit, berteman bukan karena duit bos. Atuh lain karena duit minjem duit ceban doang ge pelit jasa. Gede ngising bisa. Ada wala. Pokoknya ngisep, gede rokok. Kang saya berangkat lah. Teh. Yang di awewe di mana goblok? Ih. Di mana? Ih, intina orangnya awewe tadi ge. Bung ai. Itu ge lu bang. Terus ya. Satu lah berangkat. Hiji nya. Karetan Bagian dua. gitu aya menang awewe. Monyet. Wih, Naon sia? lu budak teh sia tai. Kemana? Itu lah. Ini ke dia ya. Mana? Iya, nyangkeun budak keur main raket. Di mana? Itu di mana awewe? Awewe. Tanya ayam monyet. Geus ayo berangkat lah, ayo. Ayo tuh.
ada gelis teh keok. Garis ya. Demi naon sia? Demi Allah emang. Awas ya, awas Cai ya. gulis. Pokoknya mah mantep sia. Naon sia? Mantap. Oh, enak. Awas ya bohongnya. Heeh. Biasa awas ya ku aing. Iya. Aing mah begeng-begeng kos GTA yo. Geus Urang dong lah. Dre, sia main raket mah bogog mah henteu laga bego de jasa. Heueuh nya bener. Bacot saja ngomong baik. Ya dah. Si Andre, laki-laki ge judes jasa jadi jelema. Nyaho, hayulah urang balik. Ayolah balik. Sebelum sia balik itulah. Pemikiran si aing. Aing kasep pikir. Hari balik yuk. Kalau kebalik ndre lah, ngasolan orang diuk atau minum-minum atau aja. Lah, ayolah. Harudang men ngesang. Wih, aya cair. Dre, cain Dre. Hiji bagi 2. Rokok nimu. Mantap. Enggak lah. Ih, budak tuh. Tuh budak cenah loba awewe cenah. Tadi mah aya Del. Ngejakeun sia ku aing ke main. Cenah loba awewe. Cana teh anu ngomong belum sia. Wah, dah. Baik sia ini. Sia nak nipu-nipu aing sia. Dijakeun being sia ke main. Tuh digebukan bae kudu digebukan bae. Dijakeun being sia. Dijakeun being. Belikin SB belikin. Ayo ulah cerik sia ulah bebeja ka masnya nya. Tolol ih. Ulah sudah ulah bebeja ka masnya nya. Moal aing. Belikin SB, belikin SB. Ulah goblok sia. Ayo saya lah. Ngecerik itu ulah. Aku doang gede, cerik bae. Ya ulah cerik. Ayo orang kabudak lah, belikin bae. Santai lari orang mah santai. Oke. Ih, budak. Ih, si Adel tuh. Ku neon eta. Wah, ribut asal nama ribut. Curik si aku curik. Mantap jasa. Mantap jasa ih. Batur Batur ieu. Seri bae lah. Seri bae geus. Ayo. Kemana? Ri. Ista, budak. Kunaon saya naon? Ku neon. Aing kebugan. Bisa. Tadi nok sok bilang tuh bohong. Riu saya mah. Diuk lah. Tadi Diuk tolong diuk. Aing di mana diuk? Di handap, di handap. nokolot diandap. Pangku. Duh, yang kecil pangku beak pangku. Sia tadi punya desa. Ayo aing mah tadi ge. Bisa belut aing mah hayu. Ayo aing mah menunjukkan rasa kejantanan aing ge. Hayu lah. Ngomong sia. Bisa iya kalau Jera dong sia. Sia lalu di kene ge ngecicing bae lah ieu mah. Jaing lah. Cak aing malah lagaan. Cicing sia mah di kene. Tahanan aing ge, tahanan aing ge. Bisa. Woi, ulah kara labur sia burangan lah lawan aing doang ge. Tojok dadana ku aing. Bodo amat nih kita sia, bodo amat.